intambara iri muri Kongo ngewe iriya ntambara nayibayemo nayikuriyemo intambara iri muri Kongo nanayirasiwemo nabaye muri FARDC ukaba uyoboye ingegera zirangegera nazita ingegera gusa Bravo 5 good chapeau mimi nafurahi sana na kei to bandibulo na 10 olembino na 12 talaba ninga ba kontine simatangwa zali yope bafuta yo yope ba pesa yo na kei we. Hello beautiful people, reka nizere ko mumeze neza mwese bakunzi bakadasohoka ba Legends Nation TV, aho muri mu mande z'isi zitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba. Reka nizere ko namwe mumeze neza. Uyu munsi yagarutse mu gace kacu ka Update News, aho turebera hamwe byinshi bitandukanye bikomeza kugarukwaho yaba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hatandukanye. Uyu munsi mu gace kacu kihariye k'ikiganiro cyacu Lot of Fame nifuje kugaruka ku munyemana udasanzwe benshi muri twe tumukunda cyane. Ubona wundi ni Yakamwana. Uyu mugabo afite ubuzima butangaje. Uyu mugabo uri mu bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mazina yiswe n'ababyeyi ni Gasore Pacifique. Uyu yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri zone Masisi. Avuka mu muryango w'abana batatu akaba imfura muri bo. Ubuzima bwari bugoye mu buto bw'uyu mugabo nyuma yo gupfusha mama we umubyara akiri muto ku myaka 8 gusa y'amavuko. Ubwo muri icyo gihe murumuna we yari afite imyaka 6 na mushiki we ari nawe bucura iwabo yari afite imyaka 2 gusa y'amavuko. Ubuzima bwabaye bubi cyane kuri we n'abavandimwe be, dore ko bagiye bakurira mu bigo by'imfubyi bitandukanye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nk'icyitwa Alfenandosho. Alfena yabayemo kugeza mu mwaka wa 1998. Uyu akaba ari nawo mwaka we wa mbere yagezemo mu Rwanda. Nyuma yo kugera mu Rwanda, Yakamwana n'abandi bana bose b'imfubyi yajyanywe kuba mu bigo byita ku batagira ababyeyi. Aha ndavuga Alfena afashwa gukomeza amasomo ye, gusa nyuma yo gutsindwa ikizamini gisoza amashuri abanza P6, Yakamwana yongeye gutoroka maze asubira muri Kongo, aho noneho yinjiye mu gisirikare. Ubuzima bwa gisirikare yabubayemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka irenga 10. Ibi ni ukuri, hari benshi bagiye bamwumva avuga ko yabaye umusirikare muri Leta ya Demokarasi ya Kongo bakabigira urwenya, ariko ibi byo ni ukuri, n'ubuzima yabayemo imyaka irenga 10. Nyuma yaho mu mwaka w'2011 Yakamwana yongeye agaruka mu Rwanda. Ageze mu Rwanda nyuma yo kuraswa, avuga ko yaraswe ubwo bari mu mirwano nyine nk'umusirikare. Nyuma yaje kugaruka mu Rwanda ajyanwa mu nkambi ya Byumba aravurwa, atangira ubuzima nk'ubw'izindi mpunzi zose. Iyi ni nayo mpamvu ntandaro yo kubona agenda acumbagira yarashwe mu kaguru. Aha rero agera mu nkambi ya Byumba naho urugendo rwo kumenyekana rwatangiriye. Uti byagenze bite? Nyuma yaho yagiye agaragara mu tuvideo duto twagiye duhererekanywa na benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nka Instagram, bikozwe n'umwe mu banyarwanda bamaze kubaka izina ku rukuta rwa Instagram, The Cat. Aha uyu munyarwenya Yakamwana yaje kubengukwa na Manibu usanzwe ukoresha umuyoboro wa YouTube wa X-Large, amukoresha ama interview, ndetse nyuma yaho yaje kugaragara no muri interview nyinshi, ndetse agaragara no muri filime nyarwanda nk'iyiswe Gatarina ya Asia yitwa Mabuja we. Kuri ubu ngubu Gasore Pacifique aka Yakamwana amaze kuba umunyarwenya wishimirwa na benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse mu minsi mike ishize Yakamwana na mugenzi we basanzwe bagaragara bakora kenshi mu biganiro binyuranye binyura benshi kuri YouTube, dore ko bo bavuga ko bakora comedy zigamije kuruhura abana ama stress. Uwo na wundi ni Bahizi Venuste aka Inzovu, yeretswe urukundo rudasanzwe n'abitabiriye igitaramo cya James Comedy gisanzwe gitegurwa n'umunyarwenya Fally Merci. Eka mbashimire kubana natwe, gusa kuri wowe utarakora subscribe n'ugenda utayikoze nk'inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Ciao, Imana y'amahoro ibishimire, nge mbakunda cyane. It's your boy Mico Myiza Axel.